Dear comrades, it is a great pleasure to be here today with you in the second Congress of your party. I transfer to you the greetings of our President Alexis Tsipras and the leadership of Syriza. Dragi drugarice, veliko je zadovoljstvo biti danas sa vama na vašem drugom kongresu i prenosim vam pozdrave od našeg predsjednika Alexisa Tsiprasa i vođe Syrize USF-a. Our people are linked with historical and cultural ties through the centuries. We also share the precious struggle heritage of the Greek and Serbian people. The great resistance against the fascism and the Nazi Germany, the anxiety of the Greek left movement while Yugoslavia was trying to build socialism, the deep solidarity of your people to the imperialistic wars of the two last decades, with massive anti-war movements in Greece, with many solidarity missions of Greek trade unions and social movements. Naši ljudi su povezani istorijskim i kulturnim vezama kroz vekove. Također delimo dragocene nasleđene borbe Grka i Srba. Velika otpornost protiv fašizma nacističke Nemačke. Grčka strepnja ostvarila je pokret dok je Jugoslavija pokušavala da sagradi socijalizam. Velika solidarnost sa vašim ljudima u imperialističkim ratovima od pre 2 posljednje decenije, sa ogromnim antiratnim pokretima za Grčku i sa mnogim misijama solidarnosti grčkih sindikata i društvenih pokreta. Greece and the Greek people are in the middle of a severe economic crisis as a result of capitalism's deadlocks. The latest years, Greek government serving the interests of local and foreign speculation and the oligarchy of Europe conduct a renewal attack to the employees of our country by abolishing conquests of many decades. Grčka i Grci su usred teške ekonomske krize, a rezultat su mrtve petlje kapitalizma. Poslednjih godina grčka vlada se služi interesima lokalne i strane spekulacije, a oligarhija Evrope ponova sprovodi napad na zaposle u naše zemlje, tako što poništava osvojene borbe od mnogo decenija. However, all this did not remain without an answer. The stance of employees and our people the last 3 years has changed 3 governments under the pressure of the movements and has emerged Syriza, the party of humanitarian radical left, as the main opposition party. For Syriza, the memorandums of Troika have imported the country in a spiral of death with deep recession, unemployment and destruction of primary production. The solution is in collision with memorandums and recipes of austerity, in collision with speculation, with the people and the left to be in the spotlight to open a new road of improvement, of development with horizon to the socialism, not only to Greece, but also to the whole Europe. Međutim, sve ovo nije ostalo bez odgovora. Stav zaposlenih i naših ljudi je promenio 3 vlade posljednjih 3 godina. Pod pritiskom partija pojavila se Syriza USF, stranka unitarne radikalne levice, kao glavna opozicijska stranka. Za Syrizu USF-a memorandum Trojke je uveo zemlju u spiralu smrti, sa dubokom recesijom, nezaposlenošću i uništenom primarnom proizvodnjom. Rešenje je u koliziji sa memorandumima, spekulacijama da se otvori novi put poboljšanja razvoja sa horizontom na socijalizam, ne samo za Grčku, već za celu Evropu. The recent historical Cyprian no, this corner of Hellenism, has broken, disrupted the one-way direction that was imposed by the new liberal centers of Europe, and no matter what will be the result, it is confirmed that history is written by the people. Skorašnja istorija. Kipar ne. Ovaj ugao helenizma je slomio jedan pravac koji je bio nametnut od strane liberalnih evropskih centara. I nije bitno šta bi bio rezultat. Potvrđeno je da su istoriju napisali ljudi. We live in a neighborhood, the Balkans, that was configured under the intervention of imperialists that caused pain and blood for over 2 decades. Your country suffered till today from the speculated plans of imperialists. Unfortunately, the Greek governments have responsibility due to collimating with the war pursuits in the region. Živimo u komšiluku na Balkanu, koji je pod intervencijama imperialista koji koštaju krv i bol više 2 decenije. Nažalost, Grčka je odgovorna zbog kumulacije sa ratnim potragama u regionu. A left government in Greece, that we are sure that it will be a reality soon, can do nothing else but to take initiatives for peace and cooperation in Balkans, for a clear economic cooperation for the benefit of our people.
It cannot be other way to socialism without the consolidation of peace, without the solidarity of people, out of NATO, out of new liberal mechanisms that aim to their benefit than to this of society. Levičarska vlada u Grčkoj. Mi smo sigurni da će to biti uskoro realnost. Ne može ništa drugo nego da preuzme inicijativu za mir i saradnju na Balkanu, za jasnu ekonomsku saradnju, za korist našeg naroda. Ne može biti socijalizma bez konsolidacije, mira i bez solidarnosti među ljudima. Van NATO-a, van ovog liberalnog mehanizma, koji su više za njihovu ličnu korist nego za korist ovog naroda. Our people know for good that war and tragedy means, but all people are proud when they are in collision with imperialistic plans in the region. Your country has made steps, and with your own contribution, the socialistic left, the Serbian left, can stay on its feet. We have emergency for a Southeast Europe of dignity, cooperation of people to write new golden pages of democracy and socialism in the history. Naši ljudi znaju šta je ratna tragedija, ali su ovo ponosni kada su u koliziji sa imperialističkim planovima u regionu. Vaša zemlja učinila je velike korake i doprinela socijalističkoj levici. Srpska levica može da ostane na svojim nogama. Mi imamo odgovornost za jugoistočnu Evropu, za dostojanstvo, saradnju ljudi da pišu nove zlatne stranice demokratije, socijalizma u istoriji. I wish good luck to your Congress and great courage to your fights. Želimo vam sreću sa vašim kongresom, u veliku hrabrost u vašoj daljoj borbi. Pobedicemo! Pozivam vas sada da zajedno čujemo pesmu Sa Kosova.